ассалому алайкум дӯстони азизам ва касачи хелен созен хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай дига ай пай кору бор дига як бор ами видеои бачаи ачкидора тамошо намекунӣ шеринар хай хела шид набуди омади хиш омади бардурои азиз имрӯз 1 ноябри соли 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 117 сомону 50 дирам дар имрӯза видео гӯш кунед ки ма дар чӣ рӯй кардагам ва чира чақчақ мекунем дар имрӯза видео бардурои азиз мошини Opel Astra-G астай Opel Frontera астай комбайни фурӯшӣ астай аппарати фурӯшӣ барои алаф майда кунак астай станоки бручатказанӣ астай битона мишалка астай бардурои азиз хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи ҳамадонӣ ноҳияи восе ва шаҳри бохтар квартиру аз он астай дар шаҳри ваҳдат шаҳри норак ва дигар ҷоҳо қизиқи видео ҳамие ки як хонаи заминия 125,000 сомониш мега бардурои ғарибон шумо метавонед ки як хонаи заминиро 1,48,000 рубл да бихарен бардурои азиз хоҳиш мекунем як дона лайкира биҷиқен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен мирим акӯз дӯста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ana babijan, illa bay. ماشینا را دیده؟ ها دیدم. شرکت بختیار و بهرامجان ها در روسیه در انامین بارهایی که تاجیکستان میآیند ها بازار صدوات و لوبلینا جمع میشوند بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو ها. از روی وزن با انصاف برگزاری کرده میشوند بچه انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد ها از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر میشود بعد دوشنبه شهر در اومده دیگر جاها ناحیه‌های گرد اطراف با عموم ناحیه عموما تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان بارها تقسیم میشود بابی جان از همه اساسش کفالت دارد نه گرانتیا بله هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید شما هم زنگ بزنین در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میومده бардурои азиз аки бачаи ачкидор навора сар мекунад бо диққат гӯш кунем боварӣ дорум ки нархи навои мошин хона квартира шумо да махкул мешава видеои урӯзара бардурои азиз гарени дастгирӣ карден ҳамин видеорам дастгирӣ кунем фақат дастгирӣ шумо як дона лайки бепла биҷиқен ва дар комментиярам нависем ки саудотиҷӣ ба пеш намехоҳад дастгирӣ кунем бардурои азиз гапто надорум ва як бародар як мошина сиёмка кардаги бардурои азиз ама дар рӯи кард гуфт ки дар каналат бимон бардурои азиз ҳамин якара бо диққат гӯшш кунен. салом алайкум дӯстони азиз Toyota Axia ин мошина беҳад нархи арзон мондагии бародаро Toyota Axia соли баромадаш 2007 випускаи бародаро мотораш 1.5 литрай я бор дига мегӯм мотораш 1.5 литрай бародаро 4 моҳи дига ҳуҷҷат дора бародаро 4 балони 80% дора краскаш умуман сӯхтагӣ нест мошин задагӣ пусидагӣ надора инами чӣ хеле ки дидесен ҳамин камерада чӣ хеле омадесай ай пешам ҳамин хелиай бародаро нозия дурунша камера мекунем апшикошам навай тозаакай 4 электропакет дора на чӣ хеле ки дидесен коробка передачи автомат кондиционерам дора бародаро кондиционершам кор мекуна мақсад на чӣ хеле ки дидесен мошин тозаай нархи ин мошина бародаро 73,000 сомон мега и бародар 73,000 сомониш мега ҳамира як бор сомонтиҷӣ бидурем бибинем бародаро 85,000 мондагия и бародар дастсрочни сум дар кор шидагия бароям мефуршаша бародаро нарша 73,000 сомон гуфтеста як бор дига мегӯм номерои соҳиби мошина дар рӯи экран мемонам бародаро метавонед ки занг бизанен маълумоти бештара бигиред. бардурои азизам хаста набошен эълона давом метиҳем бо диққат гӯш кунен як хонаи арзони дига аз ноҳияи ҳамадонӣ гап мезанам касе ки ай ноҳияи ҳамадонӣ бардурои азиз ҳамин хонаи арзон барои шумо ай меҳнати моро қадр кунен як дона лайкира биҷиқен дӯстони азизи хонаи десен қарордора дар ноҳияи ҳамадонӣ деҳаи будиён 7 сутиқ заминай дар хона ба веранч кардаги бардурои азиз ремонташ монтаж катурш кардаги ай мега овсвеч ҳастай ҳуҷҷатош 100% банияш ҳастай бардурои азиз ҳоҷатхонара чиқриша кандагиян қариби хона да балниса мактаб магазин наздик бидай нарша бардурои азизам 130,000 сомонӣ мега
اینا بردروی عزیز و میگن که بچه اچکیدار تو خانه ارزان نمیمونی. مرحمت بردروی عزیز، کسی که پول روسی را جمع کردگین بیاین توجیکیش کنین اینا می خانه ارزان بخرین. ای در نرخ ارزان دیگه نمیوی. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. بردروی عزیز میگذاریم به 3 میلیون امروزه یک ماشین ارزانی فسانی بهترین نرخ دگاب میزنم. باور که در ماشین بازار برای خیلی سستانی خیلی نرخ نمیوی شری نر. بردروی عزیز و پلاستراجی سالی برآمدش 1999 سالی سوزشوارش گاز بنزین کار میکرده. ابیو موتورش 1.6 پرستوی کمرس خود کاروبکاش مکانیک لوک کانسانر داره 5 ماه دیگه حجت داشته. ماشین تازه زورای میگذدگی پسیدگی نداره. بردروی عزیز بیا ماشین بین با نرخ میکنیم. ماشین قرار داره در شهر وحدت نرخش 49000 سامانی میگه. باور که بهترین نرخ ده. بهترین نرخ باور کنیم بردروی عزیز سالش 99 49000 سامان استراجی. زنگ بزنیم با سودا میشوه. خیلی میدونم ای کار اومدگی کمتر یون باش که یگون تکسیر بلند مون ویدیوی ما را توخشه تماشا کنیم. بردروی عزیز ویدیوی ما ولی تمام نشیده دوام داره. الان بردروی عزیز یگون چی رکلام داشته باشی زمین خونه کوارتیرا خاله جان یگون رکلام داشته باشی نمی نمبرای ما در واتساپ شروعی که بگو که دودر جان همین چیزی مرا بگی رکلام که مقصد خونه داری زمین داری کوارتیرا داری چیزی که مقصد برای فروش داشته باشی میتونی که در این رقم ها در واتساپ شروع کنین و برای مثال خریدارا در ویدیوی آینده نصیب باشه رکلامش میکنیم. و بردروی عزیز انا کینوی ترکی به رکلام نمیشه ما هم یه رکلام داریم خیلی گوش کنین. دوستان عزیز کمپانی که بزرگالی و کمپانی که نظرش ما توصیه میتیم برای گذشتن سرحد شماره مسکو و مسکوفسکی اوبلاست ای پیشی خونتون ای جوی کورتون ای پیشی دومتون ای پیشی مثال همین لوبوی انا تریاتوره همین جوشون удобный باشه میروان به همین ماشینای فاسون همین لوبوی جو مقصد تریاتوره را میبینن رفته بتونن میروان همجا شما را میگیرن به سرحد قزاقستان ان شاء الله که ساق سلامت میبرن میورن. ماشینای بلند خشوی بردروی عزیز انا 10 ساله تجربه کاری داره. برادر نرشه گفته که 7500 روبل بگو 7500 روبل بردروی عزیز این بهترین نرخه گرینی ارزان میگه. رفلی را بردروی عزیز زنگ بزنین اینو میبینیم بچه اچکیدار سخن کنین اوخی. بردروی عزیز برای مهنت های ما لایک را بجخین خواهش میکنم. دوستان عزیز میگذاریم به یک خانه فسانی ارزانی بهترین جو دایده شهر باختر بچه های قرغن لایک را بجخین. بردروی عزیز خانه دیسین قرار داره در شهر باختر سوخوز فیضلی یکم عدیلینی 4.5 سوتیق زمینه 3 در خانه با کل درش کردگی کوخنی بانیا در درونش بوده. ریمونش بردروی عزیز ناتمام همه محصولاتش خریدگی بردروی عزیز همین چیز مثال در کار همه محصولاتش خریدگی فقط بردروی عزیز یک استوی سوز میاری مقصد کارا دوام میتی همین 10 یا 20 روز پس همین خانه تپا تیار میشه مدروی زندگی میکنی. او سویچ میگه هسته وجاتور 100% نرخش 220000 سامان ای پیش بینن خانه را با سودا میکنیم بردروی عزیز میگه. و صاحب خانه گفته که علی شامشه با کوارتیر در شهر لیوکان یا کی شهر باختر بردروی عزیز کوارتیر داشته باشین ای شهر لیوکان نه لیوکان در مثال سربندی پیشینه مالینکی پاریژش میگن ای همینجا اگر کوارتیر داشته باشین یا ای قرغن کوارتیر داشته باشین زنگ بزنین همین اکا علیش میکنه و نرخ خانه 220000 سامان باور که بهترین نرخ پول میشید حوزی خدمه خریدمش. دوستان عزیزم میگذاریم با 5 میلیون امروزه با دقت گوش کنین. یک تکنیکای بهترین گپ میزنم. کانباینی فروشی نامش یوتو. اگر خطا نکنیم کانباینی فروشی نامش یوتو سالی برآمدش 2009 سوزشواریش دیزل یعنی که سرالکا موتورش میگه 100% коробкаш пол автомат ای باور که پول автомат مونده نمیشه. حجت داره میگه بالونش میونه بده بردروی عزیز همش 100% میگیری فقط کار سر میکنی بردروی عزیز. این تکنیک را بگی همین پگش دام سویت فایرود میکنه میگه بخی یا جو کورای. آدرس بردرو نوحیه فرخورده قرار داشته. نوحیه فرخورده نرخش 83000 سامان باور که 100% میارزه. نمره تلفنش از زنگ زده مصلحت کنین.
ака бачаёча мегзарем ба шашум эълони имрӯза ҳамун телевизорат баланд боша камтар пасташ ки мегзарем ба як қазиқи видео се чизи арзона гап мезанам бардуи азиз бо диққат гӯш кунем. аппарати фурӯшӣ барои алафмайдакнак истеҳсоли Россия ба бензин кор мекунад, нархиш 3500 сомон. диемда бардуи азиз битона мишалкаи фурӯшии ай Россия Тоҷикистон овардагиян ҳозираш да ҳамаш мақсад ҳамин се чизе ки гап мезанам дар ноҳияи Фархор қарор дорад. нархи иш 2500 сомон. сеюмда бардуи азиз станоки фурӯшӣ барои буручатказанӣ 5 намуд қолаби буручатка дорад. бардуи азиз станоки фурӯшӣ барои буручатказанӣ 5 намуд қолаби буручатка дорад. ай Россия мақсад овардагиян ба свет кор мекунад. бардуи азиз ҳамаи ҳамин се чизе гуфтам дар ноҳияи Фархор қарор дорад. бардуи азиз нархи станоки фурӯшӣ барои буручатказанӣ 3000 сомон. маълумоти ҳар сеша дар бар экран нависагим. бардуи азиз номрои бологиш имо дорад, номрои поёнгиш WhatsApp дорад. занг бизанед қатъи ака муомила кунед. бардуи азизам мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза касе ки ай ноҳияи восем бардуи азиз лайкора бижихен ҳамин хонаи арзон барои шумо ай. ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи восе кӯчаи Аҳмади Дониш 6 сотиқ заминай д дар хонаи аднаскадни ба калидорш кардагӣ ремонти мақсад ҳамин д дар хонаи аднаскадни 100% бардуи азиз медрои зиндагӣ мекунӣ. бо дар бари хона се дар хона ба калидорош мақсад ремонти нотамом дора меғарзи уд дар хонаи аднаскадни бо се дар хонаи дига чихеле ки дастуре десен ана ремонтиш коробка нотамом ай. масъалаи ов свич мега ҳаста 100% гирди хона маҳкам кардагӣ дарвоза часпондагӣ банява аловхонаш тайёр ай. нарша бардуи азизам 125000 сомонӣ мега. касе харидор бошем бо муомилаи хубам мешава. номерош ҳаст, занг зада маслиҳат кунед. бадруи азиз касе ки шаҳри ваҳдатем бо диққат мара гӯш кунед. як квартираи арзона гап мезанам. квартира десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат кӯчаи Салимзода пишти бозорчаи Гилистон дабудай дом 7 этажа духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 54 квадратни метрай перегородка надора. бардуи азиз ҳозираш да монтажш кардагӣ ай мега ов свеча мегзаронанд ҳуҷҷато шартномавӣ будай. қариби хона да яъне ки қариби дом да мактаб, садик, магазин, балниса наздик будай. нарша бардуи азизам 185000 сомонӣ мега. бовар ки беҳтарин нарх айда. марҳамат касе дар квартира дар кӯраи шаҳри ваҳдат занг бизанед қад соҳибхона маслиҳат кунед. мегзарем ба наҳам эълони имрӯза ҳамун лайка аёдот намрӯри ки ҳамин лайка бижиқ ҳамин видео паҳм шава бо хела хуб айда. бардуи азиз Opel Frontera будай. Opel Frontera соли баромадаш 1999 сол сӯзишвориш газ бензин кор мекардай. абъём моториш 1.8 литрай, коробкаш механик, ҳуҷҷатош 1 сола. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бардуи азиз адрес ноҳияи Данғарада қарор доштай. нархи мошин 35000 сомонӣ. касе мошинхари аниқ боша бардуи азиз бо савдои хубам мешава мега. номрои Тоҷикистон шамасай, номерои Россияш дар WhatsApp дора. бардуи азиз маълумотша дар бар экран нависагиам. занг бизанед бихарен мошина. хела шида буд ай шаҳри Норак квартира намонда буде мардуи азиз. ин як квартираи арзон барои ҳамин бачаҳое ки ай шаҳри Норак хоҳиш карда буданд бо диққат гӯш кунед. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Норак як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 40 квадратни метрай. домои пешна квартира ремонт дошта. ҳисоби квартира маълумот додагие ки як комнатаи фурӯшӣ дар шаҳри Норак кӯчаи ана Шамсулло Юсуфӣ бардуи азиз дар 2 этаж қарор дорад бо таъмири замонавӣ кардагӣ. ремонти хона гизалай бад будай неки. нарша бардуи азизам 175000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мекна. бардуи азиз имрӯз ана 1 ноябри соли 2023 числаи видеора нигоҳ кунем ба занг бизанед харидоро. хай бардуи азиз инам хеле гил дар болои бом видеои моши тамом акам гилбаз манагем намешава бардуи азиз барое ки ҳамин чақчақҳои мара бисёре ҳамин подписчико
دوست медорада бардуи азиз ман ҳаракат мекунам бароям подписчику настрини соз боша якта ба якта кам шӯхӣ мекунам да бардуи азиз и баъд навори хонаҳои фурӯши имрӯза аз ҷое ки мошини фурӯшӣ комбайни фурӯшӣ хонаҳои заминӣ квартираҳои арзон рӯй кардан ҳаракат кардам якта ба якта нархоша барои шуморо гуфтам фикр мекунам ки хая нархҳои зур будам ака хак маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани ҳамин додарҷонтона якдона лайкира бижахен касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен мақсадан мумкин якум бора видеои маро тамошо кардеси мумкин подписатсия кардагӣ набошӣ бардуи азиз ҳамин замин хона квартира хариданӣ боши ҳамин канал бардуи азиз мисол ҳамин видео ҳамин гап ма қариб 10 бор шид мегӯм подписатсияра ҷақиди зангулачара бологӣ дамон видеои ма тада мерава ина гӯш кардӣ ҳамин подписатсияра ҷақиди зангулачара бологӣ дамон видеои ма тада мерава як рӯз пас видеои ма тада мерава метавонӣ ки ҳамин канал замин хона квартира мошин яки мисол ягон чи арзон ма мепартом ту мехарӣ ака барои ҳам подписатсияра биҷоқ як дона лайки бепла аёдат набарори бардуи азиз хай дига гапам надорам то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен хаяка Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.